Equally, you can go to any authorized distributor go sogenda setu pande shop nonya nabo okonyora bade mbusuleye astokurukanga Farmers Association go Kenya Farmers Association yes bado nabo kwenyora okay asamange nabo kwa kesi 0705 505 505 Osomo chumo tegereli nabo okogenda se website yabonero www.westernseedcompany.com okay Western Seed Company bringing technology to the farmer. Ilikuwa tamtena zaidi jide kando cheka igachigo itakasane merongo bire nebire nchia chero kila sense moya bono mambia ntaragenda kubwate simiga igikere simionte teko yobwata ikoni kwesani kubwa ya Equity tikankunyeli one more time ikena bola talking ambono kwa igolire radio yao utakete kumanya nayo buyo wa Equity tokotabango o musani tebi musani no musani tebi musani yalafu tuanyorobo aita tuensi Equity Bank obokolire bwabo badetira soko boko kwa umwancho motegerelia simambi uneyiga 24/7 na boko kora any transaction anywhere anytime alafu mambo yakawa mazuri tena zaidi ngendo kumanyinge linga bono mwancho motegereli gwetera Equitel goseko bata star 247 hash na boko kora transaction yao ya complete kabisa na yake internet yetayo onye kubate smartphone you can equally tumia you can equally use egendo tokorokanga Equity mobile app unanipata inaweka kwa kwanya kabisa tubate Equity online ase individuals sabantu babene kabisa na bali bako le biashara bago di na laptops okay na bonda ite kumanyibo igo egendo gekoro kwa boostika ene feature ingia kabisa ya letru asole nebengi bado ya Equity yige kwa konya kero kende to roto tebe si sign as account yao na boba konya kwa bago ko ebesa bako boost kabisa kwa ikirania transaction wota kete kwa ikirania alafu unarudisha baadaye kumanya limit yao ya boostika batasta 247 hash go sogenda line yao ya Equitel at the same time na kumanya limit igwetera Equity mobile app okay mwacho botegera na bigotoka wachire ko weka no nirulia mafuta besa ya keire ayapana kwa na wasiwasi you can boostika na Equity Bank okay bakora lendana na barabuo muntayitanya ko sabe ko password yao usekero kendanya ko saba pin ko sabe OTP official number Equity bako wakera gere 0763000000 any number itali hiyo ni ya michanja tuma gochia se number 333 alafu wachukuliwe hatua kweli na boigo na bongo kumanyumo chumo tegera linga SMS yabo bako yetuma gwetera send idea Equity gose Equitel in capital letters linda sana toba se konga ino na make sure akarogo deal ne email yao mbo begete on tukurukanga multi-factor authentication hii inasaidia sana singijugo tinyobo lendi ase email yao unanipata yes na ina bonde teko kumanyumo chumo tegera linga karoko log in to any device make sure you log out na ende egento kendo bwana teko manyanke lina ki ekero umwancho motegera liyo gutumika internet make sure ngo tumekore mobile data igere buyekera ko buyekera gutumika wifi kyagere wifi abantu abange bagutumika aina boranyoro umuntu osenge kiyokulire password gento gitali ekeronge unanipata Equity Bank your listening caring partner okay bono ndete kubata simibere sato gigaiga chide kando cha butokene de camera ngebere na isane sana ya moya bono mambia chisimibere sato na ndekero kungakere simu iko cha kene lieta Equity Bank any response was a feedback yurange anyway I would appreciate ikagere nere nchire yemo ekero robotu nere bakonyara kwa baba ko improve se chinchira au 0706181822 cha kene lieta Equity Bank okay chanchukue moja hapa enkayo mugusi hello Equity Bank your listening caring partner yes ngakisa suri bwakire pole sana network ya imbe sana ndu wana ini nkayo mugusi hello Equity Bank you are listening caring partner asante sana ndugu bwakire byake ma onye bwakira sole na abiria bonse bali gali mingwete ngubugire kengoro buyatora yona mwali nyabwanga Montere karibu sana Montere wa nemu nyabwanga sinsa mana chache biratira kinenge bwatere te bironga mu promesa ngo ikerigere tigo sendo golego chia
ndogoreri gereti chinse choko nyora ndogoreri gereti igongo Ezekiel ngora ikiarake ngo ikiare ngwetete nini ngo ikiare kiraundi ndo chengeli bu bembura ngo nyakonyirire ndio wana na tole membura tuganyete bishop motoletera magazeti. Asante sana tuli hapo ulipo Montereo. Abo Mungu aneli naende mote no turama. Asante taratibu Ala, alright, KISII FM, hello. Banga. You are listening caring partner. Wow, du wagire. Wakire yakigima. Wazani o muri ko libo yamise basanga tamukwera mu wari mizami sono benya makene kumelia yabazi. Tuwabugire kambi yamakene ebwa somuliro mu wari track na areba bato. Bande bago jabange abantu banzi ngakine ikambi so kitwa siturande ngana sa na tokone tikoli tijangake. Abo MCO bokoliya? Yes sir. Aganto pi meto bana gosensiria siole. Ngiro tolege tina mwesimi wasonye na otro mwesimi wa nyandege babo yobesi babo siko. Na butokoli ngaro jasa mkwero. Igo inwe muigwana ine muri mubwati uhasama ya kisiasa. Ya ndu bwati uhasama bono omo MCA ajita kanyora ginde kambi. Mwesimi wasonye na ajite gora karete saka ye kambi. Ndio. Wanyorete ngende ground. Tukakwana ni buya tukatabane nya side gato konyi kagizikambi tukonya ba siriki baito rendere abagende bitu banyo inda bakoli asomo bwekano esa etoki kwairwo abo MCA wasame tomukwera ward nkiora chakere kokora se ward yi ward ye waza mutisa mange na mbeye moyo kana taka priority aliye sora chakira aliye soro chinga nere malete kabisa mono ji soko soko abantu bitu akunywa maji abantu bakuriyo kunji soko kiatu tukierete ndike sana mugende tangani abantu abasoli wa maji bakunywa torochire ndabantu n'abayana ndo toboroseli chinsoko wona singi bwatie kiti umwaka oyo muno mutambete bimusike sonye kero musani ara roast chinsoko echo asa gutigiro chokolero onye bakogochora mbye mono saro mwalimu Samson Obuya. Asante sana ndugu yangu, shukrani sana, ilikuwa tamu tena zaidi. KISII FM, good morning. You're listening caring partner. Yaani ubi kabisa. Mbuyole. Ngakyogenderete. Nechi ngakichyonsi yere n'umuya. Kiagera nero bwanarete gotogigwa. Amina enwe mbiande. Nabo kire na unungu na Florence ndo chenero nabo kire. Tigakoro kagachabo sibe tagataga kai. Sibe to muisho mohewa na sibete. Bwana. Evengi mbiego cha kwa kiande na nyoro ganto gakero chingine ni rire. Como tulenda na utira matense kwa ana na ni service house yere. Ere buya kabisa. Wone no ekora kwa ni mami oroga kyo cha buru mu minori mo cheche no mo te bani birundo bya ni bisande. No mo ga ka mekenera kara ikawa kitata mona neri nyanyi mbeli nyanje ruga kitoko mongera maiga tata. Imo kwa nimbia mono sana baba. Ndiye mono tata. Asante. KISII FM, hello. Equity Bank. You are listening caring partner. Omunyakerobo. Yes. Why kirega sore pressure shop kwa wate Pastor Masasi nitoye. Pastor Masasi. Ivagitege ndonge mu mwanga okisana omunyakerobo terango tiekene. Rimo ko chaka na Ronald. Ndio. Rimo omutanzo kama ngaseti nyirimo ko chaka mokwera ni bya. Ogitege ndeke ko ngira bya sana iko kagocha Montebeli ngapata masika tabanga Kongole sana, amekupa mkono wa dhahania. Alafu na ndiri na mngani kuiti. Ndio. Na mbeli ya 3 elia. Isa telmar gatatu. Geita kere to do message na ndiri bato feedback. Hani feedback ngaki yagenda All right. Asante sana bwana. Asante Pastor Masasi jamani. Chukue simu ya mwisho hapa. Enkayo Mugusi, hello. You're listening caring partner. Ndio.
doche ya meniri korumoino ga koranga bono rende sembiyere bono rende naende na batande ga tenga Equity Bank nembiere ga sia inengia. All right. Kuna bono rende twese moye kironi ntokonyegete none ke mangana wakana kipiri kya maji kipiri ke none ke kanya gitari wakana kipiri none ke stima. Yes. Otoro chenge otobwate account yero koboko. All right. Na ende bono rende baro bwo manyete mbakorete bintu birera ikyo no na rie benge machine nere gokorangiria. Tali bantu bawe jibanya gosumbwa igoko basafu ya body buna waika. Asante sana Senator. Igwega siyabone ngira site gabagendera limoto bono Bluetooth. Tagete kogenda wikige tale moina ndo lishabikiria ni nyora achari. Mungu anari tokoroka nga echi to moinani. All right. Ina nyora achari iga ngena injere kwenda Kristamaria ni taria public works yaria. Oye Mungu anondena mutuo marende tutikora marama umifu bwaterende nere gusana na pungu ama shabiki zote baniterende dokumenta negetararia. All right, asante sana tumugane ilio kubwena kwa bwangu. Asante sana Dudu. Shukran sana. Asante karibu simu jumo tegadi tutakuwa naingia magazetini. KISII FM. Hey! KISII FM. Yonko yomobusi. Radio nambe yemo eboto bo manyi. Enka yomobusi eboto bo semya. Inkaninka 94.1 yo 94.1 Enka yomobusi. Yomobusi. Ngoja. Omwanchi omutegererio KISII FM nigo tokugwakira ng'ambia asogo tokore station ya Enchori y'omugusi. KISII redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. KISII FM. KISII FM sasa ni moto tena wakuote ambali. KISII FM iyenero Enka yomugusi. Radio nambe yemo eboto bo manyi. Enka yomobusi eboto bo semya. Inkaninka 94.1 yo 94.1 Enka yomobusi. Yomobusi. Ngoja. Omwanchi omutegererio KISII FM nigo tokugwakira ng'ambia asogo tokore station ya Enchori y'omugusi. KISII redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. KISII FM. KISII FM sasa ni moto tena wakuote ambali. KISII FM iyenero Enka yomugusi. KISII FM. Yonko yomobusi. Radio nambe yemo eboto bo manyi. Enka yomobusi eboto bo semya. Inkaninka 94.1 yo 94.1 Enka yomobusi. Eye nenka yomugusi KISII FM the number one station. Inere station yulegene asokosemya gukumanya nabo igogo kubokia
nabono tubangire gukomanya ayamurekeire na kwa chingurumano asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tuwokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyene inche ya momotegereri imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na KISII FM. Safi kabisa msikilizaji, jide kachavu tukira meronge tatu na isa tuense yemo yabono mambejina ni cha Afrika ya mocha mwachomo deka tubuhata gani deka meronge bere na ibere liwo kumanyale muri kire na kwa guchinguru manasa magazeti ritkolera Jumatano ikiwa basi ni WCW tarikira ni komina kianda chumo tinyo gatano na gatatu mwaka yo 2026. A very very good morning. Buna botambe kinege kosi kyo Review-Mominchori mitwe robeiri na tuko ange kabisa iliwo komanyibono lionsi buna mulikira sa magazeti ali tukulia lero nche buna botambe nguru kwa du omonya kirugo na nche buna botambo mwanchomo tigara ligo nkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya subuhi bwana. Njema sana na Mungu wetu anasaidia. Sai nomu ya chinga kichonsi ere nomu ya ubu yabuaye no bwakale na kale wanchani buaye no bwonge kiandege ikomi nigobo jiede igoro otanyare go ikeria ukagenda nse no tuga matoko nyara go ikeria nigobo robugare otanyare kumugania usegonchukanana yes ekiagara no bwanchani wogo kumia kweli kabisa amaisa ye netaya lingana lyaye na machale moyo elieta lyaye ne limo igakuru kwa Nyasaye tigatigare ko banyasaye kweli kabisa nanyo to mungwana gete iritukuligo rokoro kwanga Lennox Nyakundi igaru munyagitali ali account ya Nyamira lakini sobone ntanda ndio akantebinga na tusikilizanga sana kila asubuhi na tatu mwabako kunga Samuel Nyangweso nasema shukrani sana ya pia Rumba Kevin kiongozi papa Rumba Kevin aliniambia nikusalimie sana nashukuru sana nimesalimika Chibako shugulikere biyoro geta sigeta ebiyoro Nita tiko nevi yaki sijui kama mimi naona ni kama sina deni hapa lakini Mungu anarukuru kwa Pastor Masasi gante Mungu kwani sana kuruwa Nyamira bana nafikiri natokea kule Nyamira kama sijakosea yeye mwimbaji nadhani natusikiza sana amesema nikupe salamu zake tuzame moja kwa moja nchibona botambo mwancho motali kwa nembo ya gazeti ya Taifa Leo geri tariki 19 Chumotinyo gatano gatatu asumwako yo 2026 ikiwa basi ni Women Crush Wednesday na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa gazeti ya The Daily Nation mwancho motali tariki 19 Chumotinyo August mutinyo gatano gatatu mwaka 2026 litukuli kunga Jumatano ikiwa basi ni WCW ndio hiyo wanasema na ningoja leo ladies night Women Crush Wednesday tuwate men's night yero nanya ko yewe go kwano onyero oza dia tu egerere ndisho dia tutigire siko lakini ndevinge akini ngogo jiko banga ndegera bwajire no atu tukwe mwe bange ko men conference day inkolie bintu bya no tige men by the way jipende sana wanaume the world does not treat men kindly lakini unajua majukumu ni mengi si tunasema majukumu ni mengi ulimwengu au treat wanaume vizuri bwana tuambiane ukweli lakini unajua pia wanaume ni wenyeji wa ulimwengu wanawake wanakaa kama wageni kivipi bwana waleti yako iwezi umia kwa minajili yako mwenyewe kama wanaume lakini inaweza umia kwa minajili ya mwanamke pia ndio maana nasema tujipende pia wanaume haya basi tutumie hela zetu kujifurahisha pia sahau tukasakueva
Tutu alekagi many crash Monday nero. Kwani ngodeta basaje bukano ba utumajifea. Anya kora jiko tumuguru ruti ya moyo. Iki jitatu merwa. Mbajibwade. Jizaro jikundo. Ata jine chiamo bagutware jiko tumeve bagutubega. Ngati ada kabesa asike tojoira. Bondo kudoro soki tukia yoko. Abara basajara ore bakogu. Boza tagu ikarera ikorie kabesa ira nada. Era bago soka ikorie kabesa te gosese kana diga na goye dale kuira puira yo ponyene. Era le kuchipogoro wa tubuira. Mungona roko Batroba Nyabuti yale former director Nyansiongo Ntebiringa kwa maiga, and I think tutamleta hapa siku moja na roro botiruwa botu kwa na T-Board of Kenya ntokole discussion ya samangana yecha etole hali itakuwa namna gani. Asante sana Batroba Nyabuti, former director Nyansiongo pale. Wacha tuingie magazetini bwana. No ena zitu atike ati manyiti ni headline today. Aya basi kwa heshima tupatie headline. Gangs rob ex-GSU boss bags of cash. Nyumba kujibeka? Mugano buku kubisana. Nyumba kujibeka? Eze drivu ya tata nga cash. Ngwiti dole cash ya nenda na jibu. Yebi to bya nentu ale. Tata. Iku ngate bibago kabya chitase enyombe ya mogaiga. My friend na koira chibesa chinyinga se Kitengela Police Sacco Estate in Kitengela Town, Kajiado County. Ni mtaa wa kifahari pia. Sana. Mtaa wa kifahari kule Kajiado, Kitengela pale. Asa ino wako machiko babone ndebu na Runda ya Nairobi ya Karen, my friend, na mambo kama hayo. Bakasoka ni chibesa cash. Chiko kumisana. Bone ndo abibya bango setenkilinga. Abalendi barakonyora barase estate gakogenda. Kera bare gotema gwibu yasegete bare gotama bagociara kiribuse. Bagocibwato gaji. Bagwatoka. Ejinde jiru. Mungwana rubwato gete chibesa one time ngenje inga kiona rekoro kwa rivondo bono. Stanley Rivondo, yes. That was in 2007 I think. Ngaga chibwato kile sana jigosia. Ale kuli gichikura chia aigase Raila Odinga alenge MP. Langata. Langata Nairobi. Aiga bwana bono kero chibesa cia ruse moko minyagio muibi gose moko rashugurika jibwe jiara gose. Mujibwata jigo isaidi no mujibwata jigo isaidi. Kubwati bwinda maidikia bwate bobuko. Utirevesese. They used that strategy to kubizana bakataba bakajibijuko. Lakini yobo kurumio so obibyo bwale kokoleka na 700 meters kuruwa se nyumba ya GSU commandant. Awa se estate hiyo. Wano yoibere ora sepeja kabiri baka sepeja katata. Yoibere tu ne former GSU commander. Lakini nakaje kubwati mugano ya akotebanga nande besencherenge mwaye tali yoibere tu. Egere goli omanyete kero chibesi chikutuka igole mabuli nara kuchikocha next thing agi. Ichale kurunga chibesi kyuchibwate chingana ya nyumba. Yakare te mwaye besa cheko. Liyao. Bajiru. The headline kwa na statement hiyo. Asa headline ya gazeti ya Taifa Leo ni fupi sana. Ni fuko. Ni fuko. Eunko. Nenguko. Is it a mall? Aki. Ngo yo tata. Akuru kwa Ndindi Nyoro mubunge we constituency ya Kiharu. Oh my. Bono bagatabanga omanyete getambokero kia yuro no mubunge we constituency ya Kiharu Ndindi Nyoro yogo chake kama kia ameke ya PPK nigo yaboletira maboli ya mange sana. Ekere equally abeli bamangana siasa iko bagatabanga na bera abembinu ye president yabone gutumeka kobaga chikura chiri che Mount Kenya. Actually tiganko tebie gento egazeti ya gane gukwana kolengana kwa konigo Ruto ally or his own man. Yes. Ndiyo maswali sasa watu wanajiuliza hapa. Ikigera beli basi sambara bako tebanga
umate Ndindi Nyoro kikatiba na abwa tu usibori bwa bwo gukora kike wogo chakie chama na kobe party leader na kurwanira ubo president in this country. Why bakoma chikoboria maboria ya dasinga Ndindi Nyoro previously no musanyo imesano bere bwe president. Yes, we baki president ya kwanete keraba renge I think was it Naivasha the year 2005. Ngiratetenga Ndindi Nyoro ni kijana ambaye namkuza vizuri sana kisiasa. Yes. So anaweza pia akawa kiongozi wa taifa la Kenya. I remember statement in somewhere here. I think it was around the year 2005 kero barenge gikare kemo. Akere president ya tebetenga Ndindi Nyoro is a person to watch equally as amangana leadership of this country. Roboto norora sepechi ya kabire gaiga. Lakini onyore unko moina. Nkwaro chaba abarayi ba UDA bako sekereri getambo kireke. Ndindi Nyoro kosoa se PPK na kosoa sensemile kwa mili serikali nkwaro chaba ko musireri sana. Dina. Baka mutiotereri sana led by Silvana Sosore kuru chinsa ya transparent swarengelet kulego. Okay, iwa. Rais William Ruto aliwahi mtaja mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kama mwanasiasa chipukizi ambaye angepewa malezi kuwania uongozi wa taifa hili. Siku za usoni. Yalikuwa ni mahojiano ambayo yalifanyika kwa pamoja na wanahabari yaliyofanyika Sagana State Lodge mnamo mwaka wa 2025. Ilikuwa March 31st. Okay. So Ndindi Nyoro bono gesi nyetenga ki ne romo nyene ekerengere likine kiaye gose ne mbinu ye president. The president yere sitting go ikeriki chimbinu chonsi ko retain yekergo kiaye. Especially keroro chibono Mount Kenya ya chakire ko babuna ne enterere sana. Bantu bakari gutira bagwa kansena rigati gashago tabirenga no tamakuru moina waswaga goikoko renovating tumanyanga kiwacha ntota yetyo chebune mall equally. Okay, abantu ba UDA ne gwete bakobolinga ki inkiare gosoire kia meke ngao tare gosoa DCP bona ngokuminga ki ngate moina mole ngakiora advice yo mobiso enjera bweta gwataki awa ukwana DCP bale UDA bale gate DCP gati garosia bono yere korosia mojoga yari lakingo boliga ki of what interest is it ya babande kuruboida bona nchege ntungu eboli nege amachika yabono yo comment ni party eliyo tumegete kogenda bunge mbako bochori boerenga yachia taiyo nkubwati gwale ngobwenta bwati speaker nyene bwente kwinishitie genteke ebi campaign yagereta kabwente ko banyazale kabwente ko neutral kolengana na machika yo. You know it's a serious issue kegera bona kegera kolengana machiko njega iga Kenya tindo jose nkubwati gwale buye kero je machika kubwati kubuya kanga abantu bakireta asibya kegera buno konganya kurwa se kiama gekwirete bunge. Yes igobwete ko ekero ko kiya gebwete ko badeclared kegera bona muna Ndindi Nyoro buna Ndindi Nyoro sai kanga bono gekero gya kyaruga gakire baka ira naso bajoli bono joru nekio kwanganye tego. Yes bono tokumanyanga ki mbunge wa Kiharu igale PPK mwana inga yiyo nora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time umo Chief Justice yomukuru umuske David Kenani Maraga emeritus wana igamo boliri president yense ya Kenya muske Dr. William Ruto ko bwatoka oroboti limo lyoka roriro rakora maonchorili ase task force sasa lengo munyakero go by the way asensembeli ya National Police Service arubwato kelimo lyoka rotakole iri gotora nukonde gwensi. Yes asama tukataro na benye taiko bwatoka abwato komanyene. Yes ekiana arubwato ekiagera nkiuroche serikali ra tumekire chibesa korosie task force buneye koro come up na reforms proposals cha reforms which asoba kori babanyanyimbo ndio baso kyo roboti urubaye president now roboti urunto manya roboti urundo tumekukoleta reforms as a police of what essence is rokwe aseki una huduma namba tiamaraga bwatoke tumanye proposals kichwaru wete kiagera maboli amange sana chakire kororoka na kuchia sobo koli bobo nyanyimbo of late bana igwa korwa county ya Meru roboti uruwenge sana rugo kumia musubati yomo umanyekene bune suja ya mazingira sama tukama igase county ya Meru aseke nyorokeliye korgo chabuene iga ikumosajo yo moga aja kumusaba majo kunywa musubati yogari miaka 65 aja kumusaba majo kunywa kago heta
invite akamwalika nivono njoi karansere mano tokwa maji ri ndagira ngoro stona gutura kohori kera kugwasa ba maji na bora nyone njaruri muswati yoko tumu mwana ngaki genda bana mutajira maji kurwarie muretera anywe chida kanke go mwana uri kuigwe gekuro mwana uri gakoirana kugenda kitchen iria sengi na korare korosie ndagira akanyora na manyi ngoko mungino uri gakwete muntu uri ite tumungino muntu uri ite mungino iyo chire ala bana roboti go kumisana nga umuntu okobo musamali umuyana ndi gwaitwa igo muntu ina gwatekerenga gete kerenga ngiri kyangora kine banyanyimba mbaka robotuki wabo familia Sharon Otieno ndigo yatebire nga bono mbaleta yale kugayana na kuigwana mu familia Okotho bado uyo kabiro mugabana bwe county ya Migori obwatiraniri no bwiti bwa Sharon Otieno magega yo konyorwa na mamojoneke gambiro na korabe kwe mutinyo go jagukumerwa yes mutinyo go jagukumerwa bono I don't think bono go say judgment yele chikurwe agira kubulga gi ona kere familia ikuru indicate arule sigino yeye yeah ngambata te kuigwana na bono iko ngaki ngende ngaki iko na bagote bagaiga the victim's family agreed that the first accused had made some promises to the deceased and that they were still committed to fulfilling them. Abuase konya amagana yuko mugulira obulemo na kumwagachire nyumba. Iwa familia ya Sharon pia ina matumaini kuwa Obada atatimiza ahadi aliyompa Sharon kabla ya kifo chake ya kumnunulia ardhi na kumjengea nyumba. Ngago chikwagajira bona. Umanyete bate babuya. Ndeshwe familia ye. Aye boliriga umwana nakwete talimo yaka yachire tayo promise nere yarwetwe etararwegwa etaraikira diwa ngoiwete sana gotegererete oyorejero kama kuayejera ntwa muino ndakiko gotokonya eze gasitole justice yarone wente besafu dikorega nerijiko lakini wano bia ya mshiwa dakieke bagwe wole daki fine yo very imprisoned life imprisonment okay eze kuboli tipu banyinje bobo wakiri na bagara iki kamera ka kolegas but I just want to ask a question omuntu ngibeire 1 million yes na achira seki gambiro oene kirinero ibetere kinta chibwati omuntu imo yali yes na bwate chinguru arakore mbere mangira niri bese yinkenge mbori kubora ni kamera ki gota getabere sigakwire tumotebya abe gagukwire linkenge kero mutinyi gosasibu kero nyora tigaje ga gukire linyere rejere yara niri yo siboro okoba kwa ibijibu aita kidaba una kwa bori I think familia ya bokire bora diatraro rekigambiro kiyo chagokora nkehonchorane because actually that is why kigambiro getararubone ruling or say judgment bakuru amatukaya yabayete kurende yes yabayete Okotho bado so that bakora assessment ingabune y'umuntu yo ayinsegusibu life imprisonment abwate dependents bande baracha andeke sikagero kende ibintu bingabune ibe bigokorekana within this time ndio oroboti urureno urasemu na chibi ne linda macho kurue verdict bono yo moelio kweli kabisa we mugano yoga munankunye kwana gora sepeji ya kabere ega seti yega mugano ito kone gora ndindi nyoro ni gora sepeji ya kane peji ya katano gebwa to mugano ngana ki Geoffrey Rigadi Gashagwa amona kawira mwangaza babwa to botutu kanunga ngaki mbachi wanje rukubori chikura asoba choliyo monene bwa 2027 ni kiagera mbali impeached nkieke gambiro rijgo ligote baso monto abere impeached kuruwa service na areleji poko boye kerogo lakini dorka so dulingia ukane rege ndinga tata itikuru maana buna tata itikuru guidance kena ngi bwato batukano sana I think the Supreme Court of Kenya should pronounce itself on this matter kweli kabisa roboti rura Sharon Otieno ne familia yabo igorora sepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo at the same time nindo chega iga iga roboti runokoro kwa na buna mwanasheria mkuu bono amekosa kujibu iwapo waliotimuliwa afisini wanaweza kuwania ya 2027 bono inki adali kuiranilia ustara toro manyivo isaini okay Mike soko nere ngukwana ale gento getoma etegoro ya impeachment yechi especially ko isiko video gedave ka se mutandao ya Facebook kumambie ke kana kwana tamana getamalito sana but okay anyway,
we shall revisit. Ngotakire kwa advice serikali according to yegende. Is the Attorney General Oyoro Muswati Dorcas Oduor. Yes. Kirenda atari kuruera the way forward. Ikigera bone ginegento kia one time. Dichi kondire very clear. If you are impeached, tulikuboli kirego kende yose raisi gakore. Aru bipengere bikatiba bigukora bakala. Support yo. Support yo ikera tukukora bakala bosa iko. Peche kata onoli mo igutata. Abanyanyimbo bakabwato kerieta lyo mungwana getaiga. Okorokwanga nerengo. Okorokwanga Oliver Ochieng Jaoko. Ndio. Inga noyo masa abantu bakagere kubwateranirwa gosegeta. Chibura buruji abajigwana kigwalia sisemo ya Omabei. Omongwano yekera igweterende litali aliko kwa abanyanyimbo. Akeira bweka DCI igoro. Yes. Elinde bono lere kolekana lichi kachunguzu kanyorirunga kagwanirunga ki. Nero bwateranirwa binte. Birenda abuli kwa mabolio. Ndio. DCI kamoseli kamwira ne kamate intuma itumanga na ikindly. Karwango tosubole. Akaira liwa. Ayo na babu wido. Bono mbolie. Imboliga. Abanyanyimbo mbarabina DCI ndimuki. They are under police service, remember. DCI gasena okorobutuki. Abanyanyimbo ngire bakubwatokere ritali omoto. Abanyanyimbo gasya ono okoboa. Ndugu atero bote ruka indiri kabia. Ora turi kobo, ngero ba to kobo woje gitoko wa rukei. Ngaki elieteri agiritu geta. Ngaki abanyanyimbo bacha kulitangasa. Kazi ipo. Kuna utatanishi sana katika utendakazi wa sekta hii ya polisi. Sekta hii ya polisi sana. Na kieko era maraga ko teboro botururu bwatukwe. Inki Douglas kanja kirere to matende gena ke bole tijuzi. Mo inspector general of police ngajale. Is going inside. I don't even, that's why I'm asking. You know, I say mangana police to go na gende yensi. Igo gira kwa sometimes imbia kule. Kiagera to bo mwango kwa ona bogwe bwaterani. Abekwe jora sabe sa. Okwa jora sa konguzana. So mbuya bwero belie umanye ukwana. Linda Mwananchi ndo chekeke bicha ya Babu Owino na James Orengo. Abatebire ga ngabono banyorere mbinu engeyo enya. Yo chigo deal na goons. Ase mesangerekano yabo. Batebire nga kikole woon make sure tororokana na kamera ndeyo sikosete kamera te kumuleka. Ikiagera tugocha baka mwao. Tukuboli kwa tudrama geda getoki. We are not headed in the best direction. Okay. As a country. Onensi ngakita geteko bayiga bono. I don't know, but and nobody seems to care about this. The president gachi te kolete geteke ya ogia afya. Because one as it roach tarias ntolibuya actually, especially get to wada chikura in a few months from now. I think inche ntonta getande kon president etu na conversation ya security. Yes. Buna atu tendo kili afya. Yes. Atu na conversation kabisa. Yubo ndi buense ya mangana gundi. Yes. Abantu baruwe birengere. Yes. What are we supposed to do? But in a kiara chaki already a task force ye yari kura na David Maraga. Ya kolete bikaro binga bude bakaro sio robot bakai president. Oruta la bwatu kumaka bono. Kai. Nakida to ja kabuya. Anyway, this country has a lot of money, bro. Ete jiwa sanjiro ko printu. Ali split do mugabara bwe county ya Kericho omoske mutai ande go atanere no mokonyo ye asaka tebanga liria ko kolero impeachment omokonyo ye na bwatere tukuna mangana ayo. Lakini kieko gera bagabana na bana makonyi baba zikauti chini. Adui ya mtu ni mtu. Mbali kujiana amo maisi. Ado mete bosi na wako toke parrot. Hey. Especially na ado mete no bo David gabara ko chako yatali njanga tuiri tiketeke. Ade amura. Iye minute corruption mo deputy governor. Onyo mo governor tamutageti ku ika invest sana. We go invest mangana impeachment bwana chake kuruase pakeiru pakaze Senate. Senate maitera azimekaraze.
Gwalo jem na Robert Monda akole naande kuikulikio mo MCA ole soba eketa iki kusiki kwa senate alia otatwa robotutu kanu naando reira ndia maboli buya kurwa asaba kwa kiri bagi asama sikania manene otherwise na bole karange pi kwa irania iko bono maganora sepeje gatano gatatuke ng'abalimu balia bakolire mirimo unachi intern ekero teacher service commission iko chakulika abalimu 20,000 no bara basiri bakaligiye sana lyo kwenyorera amabaga yimirimo nsukebo sio kabisa gaiga ndoche binte binge bitangasirege kamuna gwakwana gaiga muri wensi ya Kenya musika Dr. William Ruto litsikore niga achagetie gikaro gikukwanira magana yo bacheno aliase nyomba y'emikutano ya KISII gwanya dachinga kige chuko lilia manganali tundigere tionsi narigere timakego tu akidi egasinero sana president for the first time now jabe de simiri kondo agakira Dr. Gikonyo agwagire moja monene simi obeka se maikiga aje president kubeka se maikiga je Ozike ego ngirige tukebe tie gazeti gaiga Big Wednesday kubeka bara makala kurukunga parenting asibako tabanga your child wants to go for a sleepover, is the home safe? Umwana na bao tebanga tiangende kurara se basani baye maybe jirani. How safe is that home? Mwana bago twara basani yes bago tiena komo. Nabo uli mwana ki. Alira tebenga no. Ntaito kwenda kurara kwa nyarebe. Aziki. Obosani bago muka sa bakuru mwana. That's what I'm saying. How safe in the event inga kiyo raliro. Digama gara safety. Omwana digara ale muabo. Yojera safety. Kero digara ale muabo. Atu mwana bwata kira na isira bwata sakurara. Mugasaro tigabatiri ya se bago tiri kero mwana aro saira ne muabo. Esivia aswarale. Ari sibas that. Igutata. Musaja nara ukuriyo bokonyi. Iga bateba iga. Musaja. Yebona. Abateba nga have been dating umusubati ya iga emitinye 3. Yoka. Lakini egento na notiziria nakinda ya bokonyi. Musubati utata tali kukwana inchengo jakie conversation. Donye nezi michenda ake goseto tige. Inchenda alike message goseto kire. Doane kero tu aumiranire. Onya tingo chaki conversation abo to kirete kiro montako batesimia. Ngaki mo umirana. Ikwale ne mba umirana tinchirende ba umirana without care. Ikubono mungwano obuna bateba gaiga. Na bakororokananga no muntu ole tayari go settle down. Ndio. Lakini bona I am concerned igoro ye this issue. Ogo kiroko. Ngaki go chikobatora jake nyomo. Ngaki okora kona igoro ya communication. Oh no, mudara mwede advice ke tega chire sobe paragraph yoka. Sobe paragraph yebo. There is a real issue worth paying attention to this. You should marry a woman who gets excited like a child when she's around you. And I agree 100%. Kimya kingi kina mshindo mkuu. And if your woman doesn't behave like a baby around you, lakini hana kwa mwali bakali ile nakakubia ne baby mo. No, I'm saying if she doesn't. Kadi ya bakali kwa mwali bakabona. Kai. Kero kwa mwali bakoma iteke vile tike willingness lero. Toke dismiss mono. Nina ke dismiss. Lakini I'm saying at least ye dalili lero. To iwana ina. Avuga motori. Willingness ye ile ro kwa mwali mono. Atara ingakokoro. Akuigure biyazana. Ndio kombo kelikura se to kwana. No, nakuigura sukabusio. If your woman does not behave like a baby around you as a man, I'm telling you na what. Ngera tali kwa kasimi. Tali kwa kasimi pi. Nayo. Kaye bwate simune yane. Ere moyo. Nayo rake. Injoma nyane ko Rusia ko jasale. Kaka nyegeka. Kero muntu tiakire. Kero muntu tiakire. Yo kuchinji birangire ya chinji. Igo musajo yo mbiyare ko bagwared. Oya kumeti buya. Taenda takire ko irege tambo kero kya bwango. Tali ko kira bosaigo. Oya takira akire presi miaye.
umutinyo yo mubuka akirete pi Yes. kurwa bwanya lichibwa abwate direction yengao murai wense ya Zambia igombi yakoba observant. Yes. Yes. Keen to small details. Nainde bintu bune ebyo ekerora se age ya dating. Ebintu bune bimbu yakubiye manyera ayo monyene. Yes. Inakuwa vizuri sana. And for a woman, you are blessed if you have a man who treats you like a baby. Like? Like a baby. Usiage ya usia. Baby umwana. No, biagala usiage ya. Usiage ngutiye ya moiro yo bali. No, I'm saying. No, nataka gi. No, sasa ndiye sasa. Embuya ningo igwete. Endukutiye yo mali ya moiro usiage lite lisome. No. Umwana mire baby. Ningo igwete. B Y. Ningo igwete. Rusia go B Y. Rusia. Ende yosire bosire Rusia. Ndiko Rusia. Era guruzie turakisa. You have a man who babies you. You are blessed. Kai. Akongusa chinga kibuni chiabono. Murai wense ya Zambia moroke hakainde Hichilema. It's a two-term president. Na ile techikura with 61 point something %. Karole president ya Kenya ya mukongratulate. Asubugango sana. With a statement. Hacha tuingie kwa dondoo haraka upesi kwa sababu ya muda ama kuna sasa yetu yameenda sana, sina la ziada hapa. Tuingie wapi? Kabat Murang'a County. Senator ni Irungu Kang'ata. Senator. No. Joe Nyutu yule Nyandarua ni John Methu. Nasungumzia gavana Irungu Kang'ata, jamaa wa barua yule. Mtenda kazi, mchapa kazi sana yule. Sana bwana. Ile Kang'ata kia gavana jiperform Kenya. Ile Kang'ata kia bwana inafanya kazi. Irungu Kang'ata should be one of the best performing governors. Very true. Or even the only one. Lakini no ara siruti hiyo. Even Kimani wa Matangi yuko pale. Kabat Murang'a. Kanyoleteli wa Matangi ngeri arwete. Might it was not the original name yae. Igale koina na Chitangi. Mune initiative yaye. Ana beta gerebe igo. Mpaka akarukungo montori bwe Chitangi wa Matangi. Bono egabidi asengenjori yamanyekanire mono ali register be lietali yae na liara ete chikura. Libase ballot because abantu bale gocho maita na bolete no chikura taireti. Asengenjoko burku lieteli wa Matangi bantu bate banje wa Matangi ndagetenga irira se ballot ya. Abenge chate akaruku wa Matangi nabenge chate chate libole na baraye abenga bono brigadier libole era ai kwa robo jano kwa ira ga sakake kwate bo moto kwirwane obo derwane ata we derwane tira baraye so ekrato so aga Kabati Murang'a musacho yo mona aro miaka yiga tu kabisa utagete kwa people na banga buno iwate babo utageta bosemia lakini nabwo atabasani baye babere basubati obereka kuna kuba balance ya rorenga who is who ngure yeliratiri ngogo yeliratiri achikota chanyora ki balance ti yake akateba tikantu meke mbinu ngao tikamangana tiri igongo ikaransa nyomba mwane ngakerekero monte simi bachicha akalengera libo atwale meeting na bonsi okay mbamanya ine babere mbamanya ine kubanyana koragwo mbamanya ine buya mfununwere okay lakini yo mongwano oyo nabwata musubati ugatatu igomba tatu bale lakini yo ugatatu tarangiria sigikareke taranyora point chikomuleta sigikareke yo ugatatu taretria sigikareke urangiria babere oyo maka genda kiro yo moga chite kabwa toko semeli ngumuntu ndangeria huyu ndiye mume wangu halisi namtarajiwa namtarajiwa kabisa, ndiye nayempenda kabisa. Tata oyagacha noli agacha umajete bakaumira na nyumba mumungwano nyumba akaboli kera yo mama boli aye ngamusio interview musio interview nkai nyenge bosi bategerera nyenge tababe gitikando kando ayenda kiwacha umutangani aboleti kama tabi no simi nimekuja kwa mume wangu mtarajiwa ronchigeta oyo ndeno aligerereti oya akaira na so yo kabera kamaboli naki ayenga kikwacha
Uliaka mbulia subu nganga kwani ningekuja aje? Kwereta nale. Kwereta nale ka. Akabu mwango. Akaira naso yo kabere. Ayenga kyolengerere tibone kerora. Njendenge ti aliko jana kanamba atingira nasinarua. Ngene changa chokora nganjire gene ngoji. Akaira naso yo ngakia yo lengerere. Njibunora atakena bongo korabo. Okay, na tebere soka kurua. Chingwana jia ye jia chikobanga nyeku. Okay, wate van soka kurua. Tingo soka njibu iki keramba bere tuacha. Tingo soka njibu soka kati. Na tebere soka lakini na tebere tindiko soka. Aseki. Ekiagera ngaki. Oyo nero tebere na inche gintu kirike kiandeta. Ase mwarua ngasamo mwarua. Umuntu tuachera no yomo. Na teire genda bono. Tindiko genda bakoturusia twese. Oliaga jigotindie ngapana hapa ni kwangu toka tindi korwa egeko bagirabe bona yori ntwese doso aiturusia twese okay ndete mosoke mwensi bona oyo ndoko boli bono ngaki njitinda gosa inje bono ngaki mwande taime onye mweje jime mejaita oyo bona kamosora naki bona ayo guguruka maraika ede tuwese no tuacha ikirenga noyo bagajaga kuma na boke egagurura na goli kweli wasmatia egagurura na jomba abo omungu arika babere gasie ngongu akabatarana ekerabatana nagateba iga na mudanya gwechana nje nibwa tumuntu nguchika bono iga muntu nari nguchikunyo mumu ao sunyura na simbo genda guchi ali mwesi mungu ano ino muliri obete akabasoki ni fight siko akabege kebuli umuliri obete interview chiga wente kolia abantu kiro muntu kando lakini ngakiro je interview chia koleto naro ete chine chiyo bonto boliri akolete I'm telling you naende bono oya debete ngasoka kujiabu to me psychologically ndio nere bono nainde ora toke bwanje to mosacho oyo oya de soka yes. A jealous woman is an angry woman. And love is jealous. Ntobaza kungaina naga. Yes. Ahere ke ukata cross igenteke. Yes. Ke ukata cross. So enkwana yaye ndaite kunye translate njere ngao nga yarenge rudeness ko arrogance. Naende nage chiribi. Igage chiribi. Wono ge chigo kura kuko kwanera. Nkuri ko cha bosaigo. Nage chiribi. Yeah, ko ge chigo kuri ko cha bosaigo. Aya bora da wezi gata gitarume. Agiri agasika kaki. Tiana mayendo kendere. Yes. Oyo ore kukereria umunwa. Ore ngaki. Oja Westondio. Westondia. Angaliwe sana. Egero ni kao sana. I'm telling you. Hata isema kira gero bungono yali na so. Because how can you be okay? Mwaletirwa mwezi bakubusubaji oyo guy. Te konyale kanobe. I know university aso. No, comfortable naturally. No. Bona nale ko musaji oyo. Oyo nyakwire goro na kwebugi na kolete drama. And I would admit. Oyo. Yes. Ando yo jagirese. My friend. Uikabugero wane murai. If your woman cannot fight for you, let her go. Oya ta koragi. I'm just telling you the truth. Onye tari tayari gukurwanira. Gukurwanirira. Gukoyegerera. Kugo defend. Gutiri namo naye. Ndio. Mutige. Hano mukungole soba. Uwanjete na no muzika ine ta wanja no kugambu samwe. Exactly. Njuma tena aba very factual of late. Nando mano buya utatika to. No. Ora lenda ko to ko to aitata. Ko to ke dosi nke murai. Dosi. Ora buato ke ngero mundo. Namba kutira juice my friend. Ngateva gado. Gade yava teken. Litu ko de tavo. Eliosi vira ngari nyenge. Pogi jole. I'm telling you. Eliosi vira ngari nyenge. Yes. Esto kole ba. Sasa inagonya sana. Tenera tu kwana. Tuambiane ukweli bro. Tuambiane ukweli. Lakini si vizuri kudanganya. Yeah. Nyole gazeti yao ya Taifa Leo wemanyie manaenda manga sinchira yobo ikirano. Gazeti ya The Daily Nation
Ibwata mangu mwanchomo tigarani. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Abantu baito, makwira